Family iria dwao marakuire mirorongano-ini ya muthenya wa ira no ithiete na mbere na gucakaya endwao. Gukinyaniria na riu andu kenda nio mekiritwo mukonde gukorwo makuite kuria eri marakinyirio thibitari-ini munene wa Kenyatta makuite guku nake mundu ungi umwe arakua akirigitwo. Miri ya andu atandatu aria marakuireire mirorongano-ini ino igitwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya City. Dagitari Benjamin Wambwire kuma thibitari-ini wa Kenyatta agitariria andu 165 nio maratwarirwo thibitari-ini uyu mari na nguraro. Atandatu ao mari na rithathi na 20 mari na rithathi cia mubira na mihango ya guthinja aria mari na nguraro ni irathie na mbere. We've treated and discharged around 72. Overnight, we operated 24 patients who are since recovering in various areas in the hospital. As we speak, there are about 8 of them undergoing surgeries at the moment, and we have about 23 who are waiting for additional procedures. Andu 15 ni aria mararehirwo tuku kuma mwena wa Githurai gia 45 mari na nguraro. Wambwire akiuga kuri na andu mathinjitwo no ni marabatara guthinjwo ringi na thakame makiria ni gubatarania. Aria mari thibitari-ini uyu ni marikitie kunyitithanio na family ciao ona gutuika kuri na family itamenyete andu ao kuria mari. Thina uria turagia naguo ni gukorwo kwerethera mundu wake ndari hakuhi kana ni atete moyo wake. Uhoro ucio ni ukorwo wi muritu muno kwira family no ni kwenda gukwira ni wega metikire na mamenye uhoro ucio ni guori. Group of friends and most of them are shot from what we are told, but the ones that were with them that escaped alive, we are all here. Family iria cioritwo ni andu ao igitigwo na kigiriko kinene ta Edith Wanjiku kuma mwena wa Eastleigh uria oraire na kigagayo etereire muru wiinuke undu uria utanakinyanira na thutha wa kumucaria arigiriria guku City Mochari na akora muruwe ni akuite kurumirira kuhurwo rithathi ya githuri. Amemaliza shule last year but 1 form 4 na nilikuwa tunatafuta pesa ende college juu mimi nafanya kibarua ya kufua nguo, so akapewa bodaboda na aunti yake afanye kazi Balaka Idol. Hiyo ndo kazi alikuwa anafanya. Ni uchungu sana kuona rais wetu anaachilia KDF kwa ajili ya Wakenya, ambapo tunaona anatuma maaskari the local police waende Haiti instead ya atume KDF. Ni haki kweli? Kuomba tu Your Excellency, we ni mzazi, uko na watoto madamu wetu ni mchungaji, tafadhali msikize tu, akikwambia kitu tunaomba umsikize tu, anaweza ongea neno moja, maana mama, neno la mama usikiwa nyumae. Na kuo thibitari-ini wa Nyahururu ni kuo andu atandatu mararigitirwo kumana na nguraro cia rithathi guku mundu ungi umwe akirehwo thibitari-ini munene wa Kenyatta kwa mukira urigiti makiria na oho mundu ungi arakua thutha wa kwihirwo ni nguraro. Askari wakaanza kushoot, so sina marafiki wangu tukapotea tukienda na uko attitude, so sikujua nimepigwa risasi juu iligonga chini, kanigonga mguu na chini kwa kiatu. Muthigari ucio urandathaga no nginya ia gikorwo ni arari no ndu ungiara woi makiria ndu anarikia kundatha na ria ndiragwire arachokia aranifuata aragotha na gitende kia mushinga. Pigwa nikapatwa na risasi na brother yangu mmoja, hapo nikajikuta chini. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.